Bwega mutegeri kwitho wina twe ajandene nteto cia wero thaimwe na ta uria nkwirire twina Mwiti Kathendo na arua ndene studio chetu ibwega ikweja. Asante sana. Na bwana Kathendo tene wari TNA weta PNU na ndio gutonya Jubilee. Yes. Kwiange wetete Na ndiji mwisho tondu TNA na Jubilee kintu kimwe na PNU anda ari PNU nontu PNU twari tukutikaniria na mutongere wetu uri patrinda wetu tatiga fiundi ndaka chetu imbethe mero na kiama kiria na gokinya ntu amwe nderi ategeri betu ba mero ndabera kiama kiria gitire kiagaruka kiambire ku ntu baba pena mbecha na ndono te chance rio ya kumba gweta on a fair nomination tontu atogere bobire guti uthoga nomination ya kiama yantu wetha ki yantu kenine bali kura ukethwa kwina ireta wa delegates nomination delegate wetha nyomba baba tari peja bobe bana ngania na no tu wali modo to kiama ya to wanga mando kiama ndaro jakete fair nikitu manda ugire ndi kambete kiamene kira democracy kira kia anto debene bali kura na ole wakuruka edwenwe anto mamiru bagathura ndebene ali mutongera babo na mbere no ntwai TNA ria umbe gutonya ke Jubilee imbike atumete uma TNA watonya ke PNU Jubilee ya kala yake tari na mbango jwa nomination jo mwaga na ikiwa tukatumete twana tujue kama kingi kila kiumba gutwa fair nomination ndo batena mainya ja mbecha nyingi na baba batya mbecha thirikarine kana baba batena we ndere andu babethe ndo batena nuje bajubilee muno kuronga maithibia gisiasa Mwamuno ya university graduate baba mwete chukuru nande bote kabe nambia cha kweta kuleambia nyingi cha nomination ngina beta kulingura kura ko tolina moto jwa kwethirwa antu babonde tukabekira ndebene mwe ndakaichi bede chonde na ekuru baba ekuru ndo baba mayonnaise na ari turungu na kama kiria na kuthio kwina free and fair nomination kena antu beta ndebene balingura kura ko kuna mawa kwa Jubilee akuitha at the right time na kinye bigiro nkiwa narua ntero mbagetika seneta kaire ndawa ngasa bot metekali ntori na ndawa ngalo mbagetika mujumbe wa South Imenti KMP niki kuwa ngalo mbagetika mujumbe wa South Imenti KMP ndemo ta Jubilee kile mulungu mete South Imenti akilo mbagetika ngavana ko it's not fair kila ndo mamiro bonde kwethwa Kathendo ya Jubilee akilo mbagetika kia seneta na mheshimiwa Kiraito akilo mbagetika ngavana ito kuna regional balancing nyaba tu with and mamiro bonde by represented in different areas tigani represented Imenti represented by represented ko ikitu manda show vile my ambition ya kutia senator ndoga kambe ndo megetekia mjumbe wa South Imenti ndigire mheshimiwa mtekali ntore kitekia senator ndo mete gembe na support mheshimiwa Kiraito Murungi ndo mete Imenti yetu ya South ende bwana Kathendo ngekugitithia nini biumia bia bikurukite gitene okego karite ntukwena rua ogire okathama ende otithamira kiamene kia Jubilee na uga inya gukakarate otithama imbike achenjerie mathuganio gimiro kuga atiri wewe zinjagie kia gimiro kuga na ogya kuthura Jubilee ne onkona ne kethirwa iri na ne kumba gutethia antu baitu ba miro na ne kumba gutethia antu baitu ba South Imenti ne kumba gutethia antu baitu ba Central Imenti ne kumba gutethia antu baitu ba North Imenti Bori Tigania East West Igembe Central North na South then miro niyo nene kiri unika Kathendo na ndenda wika miro mere nikita mwangi gwira ndi kukalande tonda na antu baitu ambira Kathendo ugona ndi chokoro mbiteke mujumba wa South Imenti to support mheshimiwa Kiraito Murungi no ndu twanya kanwe na mono ya miro kulingana na nduba track record ile South Imenti ile kite uningi charo South Imenti kutana nyaka jira kama karami kwa nana miwa kite imete Nairobi ya kwa ngamo tindwa indi nandi mdojo ali kuma 2002 atijina tamiro na South Imenti kalimbere tuto acheru beyond 2000 ko chokanyumo ituje dina to ya na South Imenti muntu chokuto mheshimiwa Kiraito Murungi nombe to transform South Imenti yetare voingi ja almost Nairobi ndio kana ndio watu wanaenda uri atiri mutongeri ujo akenda kwa na transform one sub county
Ondo ni ari mujumbe wayo. Why am I selfish? Ntiko mutonge a chance. Tona keta agachinja Meru onthe. Na bwana Kathendo kithurano 2017 riri wenjite. Ugite mutongeria uria Meru yomba kwithura nawe uria muthuku buru ikiraitu. Imbikira chenjeria. Urinta ntajema ndogira tunkiwaga kai mutongire muthuku. Nondu nda track record ya ku South Menti. Kande uga kredo murungi igita riri randi na batu kutikira batu antu babethikite turomba gitikia ithibe sasa. Lakini after reviewing nandi antu babalongami nundu ya mwethi na ndio ugaira munya. Yes. Nonto IPNU. Nonto IPNU. Na ndio kutana takando antu babalongami bonde na takatira kile kondi yao. Na takatira kile kondi ya munya tekana east. Igita ali mujume na 10. Na takando no tikon kuona no. Na takatira kile kondi ya kile mimwiria nonto nari assistant minister wa thirikari nene yake baki. Ndio tikon kuona no. Na takatira kile kondi ya kile murungi o tugu imukuru. Ndo na trakire kondi mtojo ni ushari yongwa konde kiro ndo miro kyao ndo kadiri unde kadendo ngasho of interest chakwa personal totege mutongero komba kuchinja miro na ekire system ila tugatura kurira batwi ana beto na byojojo ko kedo mwe toka gatura thirikari ne ya county to mudura kinya kauma after 10 years na ketho kura akana na iko kwereka kauli iko tonya Jubilee ma ito antu Meru tigane mwire otichiringi nye mwenda ukea muntu weta in any party anya PNU ote muntu wampanya chiringi nye mwe nyege PNU tonto anje ndanda ne Meru anje ndanda na njenda weta antu Meru na nkoro kwa nyande passionani no nande ya kutetea antu Meru no manga mayande banza some point yeta kuchoka sedimenti amba mbilenja ndegere mitigari nture amba gitega seneta muntu nando kya meneke mwe njoke saboti grade murungira no metiga ngabana muntu kya meneke mwe na ro tukuri sivukira mongaza kya mega kya Jubilee nyenda risiviro uri amruto na that's my personal opinion onyo ngamo saboti kire tikiti ya Jubilee yakoro ngama gitega mwe koro imbije kuna kajuju na wana kuromba ntije feti wena ndo hata umira uga ura kwenda ndo hiyo kaja katika kufiba kawela mongaza na kuna kaina mia but now itu the nomination ine the nomination no gatinda anengo digite Jubilee na yani ngwa South Menti ndo ngo jona kuna ndo baba digite Jubilee na digite Jubilee no ingwa chari jinandi ndo ndike wonbe na force ya Meru County ya sub county kenda ngacho ka sub county mo ko ngo banu tisi ndo ngacho ka no abakaura ndo ngora yakama ono jara ndayo ja Meru yonde ngata chokira ni South Menti oneza one sub county ingodi kya ndo bala ba South Menti to wata na grade mulungi paketa 10 times better than baba nande na ogwe na kawira mwangaza kwa IPNU wachoka wathamira Jubilee i plan bwana ya go sabotage PNU ari na onda jira PNU mwaka jumla nusu thiri ndio jira kemenekera na bila go kama na bila go ya Meru mzima na nyoka tega record chenu chonde na ja TV chonde kadendo akinweka shati ya PNU mechamene yonde ila doeta ko that means ngoro kwa ni erika amenekera mono lakini nda broken ndiko ya kuthira mubango yoto najua kia makira jo kuikia Meru mbere na kuija ana beto bonde ki nomination padurwa fair tiju patri na beto na ju na kesi ya sai kwetha kwena gento getagwo political dwarf yes uwo kweta kuma kia meneke moketa kenge anto va kethwa bena witikio nakwe kana bakona ugo tena musimamo kiama is just a vehicle ingari chero mtu kama ndo ngari kuma mutindwa ayeko mawa akinyuka is just a vehicle ya wiki ya mtu na yete tekele sasa kiama na igeno wa yankira ntu bukathura kiama thura mutongeria lakini ndataka bya bingi byo ndibye Meru nandi kuna PNU na ingona kwa example kile tumanyambu tuma PNU na kwa matunde PNU kataka ndaichi ura kanandi kuti mutongeria ra tonya ku tukataka kile mwiria eta chap neke ogo gakarage PNU niki ngakarage PNU nondu angora kwa example kenda wona kya makira kitana structure nchaka cha kuomba ku propel atongeria balunga manakyo na bomba kwa atongeria bala bomba kuitike kwa Meru ukataka
ndo kemuria atalonga mina kama kiu atalonga kama Jubilee wakataka Cyrus Muluki na sabota ngavana indi atalonga kama kiu atalonga mazingira wakataka Rakwa imochoronga wana wetu na wecha manu wake kanza ngavanas eta kemenekea maua kile malakarua na Kenya andoba embu paleta kiama kia chap then that means kuna kiama hiki kitita sawa nondo indi utumanto ate kutonya kemenekea balonga manakeo nikile mugwangiwa uni bagwangiwa kiama kia kitita sawa indi ate kula kotini kiama kia na sasa sasa kesho ndio nitije kwa wewe wangiwa kitita sawa antu bambetekie na ndenda kubura kategori kare nondo kiama kia kitita structures cha kumba uja antu rapa kuna watu abangite iga makaverenji negero mukona undu ingina ndo bamiru kama hiki tutikanya yote ketrikari ya Uhuru Kenyatta ndo ndatakati ya Uhuru Kenyatta nande ingona ndo bamiru batokanya bwa kamuno trikari ya Uhuru Kenyatta kana miaka 5 na Uhuru Kenyatta no la kwina atu muno kurugia ene mondeos tukara bata kolomba mongi ukara bata kolomba mongi ruginya okera wakuta na mongi rugire bata komodori tukada wigia kuraje tukinasa ato ikio tongere kuraja mono na aturi na ndatakanya nasa te mono kuraja mono ja agenda yao ni ku andu bai bari thirikarine okay ogwere ogwe na musimamo mwankathai ya musimamo kenda antu bagutara we na musimamo wakwa Jubilee na nduwa kategori kari antu bameru woni mbete Jubilee na arua na impa muwete gukora Jubilee na ngonso tete baindire kumakira antu betu no kwa musimamo yes nurareke ndoa ya gochwa gitege ya senator yes neke uraumire kethe na musimamo ndakora thiri senator ndete kala kao akire methekale ndete kurumba senator na passion guthe antu bameru lakini ande ndataka ndikwa na isibwa kanda kuranda na izinga wana batatu balongami nona ngava nora kumba kupwa mutongere wa Meru na mutongere wa Uma nora muthe antu wa Meru ikira ito ntu murungi ndazo kanda wakire ntu murungi tu betuna South Mendi dubaire ngeza kurumba gitikia Saudi ya seneta kuma South Mendi na ngeza kurumba gitikia ngavana nontu ndije ngakaruka na ngeza bija ndije kuruka ngeza itu bibi bia seneta na ngavana tena antu wangi ba Meru ba utiko ba manjina ntu batena representation kirembi kire national government na kithi binene kwa utika wagere ogwa bwa metheka ituri utugwa iro safi na twakana ndi twaria ande wanga sababu metheka ituri githine gaseneta na nande no gochwa gete Keimenti South WMP no kuga okachinda Kathuri Muronge ninkolika wae campaign manager we Kathuri Muronge ndari campaign manager we 2013 kusi trigira na tumene no chonga tumene kumochinda na madhuria kemenekea Jubilee na na kiama na tutumba wa thirikari ne no mwanga to make sure keto kwa wa thirikari na tu thirikari ne to waka uko mheshimiwa Kathuri Muronge atakuna kwa thirikari ya Uhuru Kenyatta na ninto me Uhuru Kenyatta kwa tangu na House of Parliament nekele mandagura nondo Uhuru Kenyatta tena mdogo tangu na House of Parliament na inda tadiri mdogo kwa ketika 2013 tika mbetangaro metikiti Jubilee mbetuku njoke tikiti ya Jubilee ndo mbekete muchinde mbene kwa mwana ya Uhuru Kenyatta ko no yo wa campaign manager 2013 yes akethewa na changetie strategy tia ogo gatobya tia 2013 akia gochinda kada na de siasa ichenjega na period na time na ukatha kwa ndomba kuringa campaign ya sub county kenda chamiru na ndemo kwa mwezi wa miaka 36 Mbona bamiru bere wa lat category kari na ntakira ba metheka ndio ba kaide miaka mingi ukatha kwa ndomba kwa bamiru ngiromba kula chamiru onde na bamiru ba kaide kuninga kula senator ando bamiru nkejo kaire kuromba kula gitaringi indi anchoke South Mendi ndo mbekete mujumbe na ndo South Mendi na bomba rombe bandingire kula cha mujumbe ndo nkaya baitira ngo muno nambiye ngwira kwenda kwa baitira South Mendi na watu tigire kile muno ngike tikangavana miaka 5 tumwege tikangavana tone ora kaita ngwira ndo ngwa ita ngwe jaga South Mendi aita ngwe jaga Meru county ndo na ndo manifesto yake wa akaningira every one 250 million cha kuita ngwe every year ko aita ngwe uwa kuwa na kila ndoji na ambi ndo ndo South Mendi na dite una ni mutongeja wa Uma ni mudona wa kindu kila kadithia tumweta mwinge another 10 years then kumona ndi nakatendwa kwa mjumbe wa South Mendi miaka 5
na another 5 years ndo imbije ngaita ngwe bwa kana kedo muronge na ngamuthera kwitha ngwe Meru County na ya ngamuthera ukambiri Meru County ndo ndandi batinje Meru County ndande ukambiri za County kenda na nora ina maono ja gutwika senator wa county ya Meru watwika MP wa South Imenti imbi ukathitheria antu ba region eu undira indoga mantu ja South Imenti yande wangathi ya Meru County mzima ndo wangathi ya mantu za County kenda ngaja choke South Imenti wambere marigo jetu cha tukule South Imenti ndo ndo marigo muno ngeza kujora bunge National Assembly ja cash crop kenda jada kiti mona kilo kenda limbeto bakona mbeja chia ku batetheria kuthithia mantu jao ja kujana cukuru ku wetha cibitari kula bwega wakanya macha injaga kwetha bacha chiao no ndo marigo jara tuyande riko mieri kenda tugendera mu ikundarene tugendera mu iku metungu tugendera mu kama chege na chiringi maadaire itumi ene economic sense kiuni kuyegotha jojo kwa kana mamyo kwa kana malochi yake kama dairi kule mieri kenda kada kule maadaire Bwana Kathendo kanchoke kiraini yetu SMS inkuona mutegeri umwe aliuga mheshimiwa alikuria gekiuria mheshimiwa kwani wewe ni mlafi nontu bore okuma kiamene kimwe geta kingi ari ndabwadiri tokane mlafi ndabwakia maiza za vehicle kwa propera mundu kuma 1 point wana ijangari tu lego idango bwe cha mutindwa wakinyo mutindwa wakinyoka kwenda shuru ne chako ndabwadiri nontu ndari kiamene PNU na kiamakira naona gitina strategy injaga ya kuumba kuyugethike Meru na gikethwa kiri o methirikari tueta kuninga kura githwa kinde na thirikari nontu nyala thai gitinde na thirikari rero nane Uhuru Kenyatta na William Ruto na baira mbakura chona ngare gutwa Jubilee kiama kia PNU gitiko kwa kiama kia Jubilee kinyekera kama mandam kiuga batu tukaita ngwena na thirikari ya Jubilee ndona ndi batu ya ndo Meru atwetha kura tukagora support Uhuru Kenyatta January tumwakura cha president 2017 then the next 5 years tukagora the NMB ingona kwa ndo Meru example chuko ngamba ngombe taiba wakanda mwene muno ya roji ruwa ku supply roji chuko ngamba ngombe ndo ndo muthomi njoki na ku support thirikari ya 15 Kenya yes Meru utiko tuona ndo watu atruja thirikari hatuko thirikari nandi as you speak ngamba na tukaruja thirikari Uhuru Kenyatta na William Ruto ingura kura Meru nandi batu atukanyenyekea ula kireto nyenyekea thirikari ndeke baki kia South Imenti ona gintu kia kuthera ndo Meru na kwe mutegeri umwe uga Mweti Kathendo ni mtu mwenye maono lakini Kawira Mwangaza ni msaliti na mwenye tamaa ogwe no mutetere no kiama kenu nandi Kawira eja kiameneketa na kia oja wonitu ndo nyuma the same time kia buinda ka botonya apo nyama kia Jubilee officially nyire itula indaka itu kuna nanja kutuko bwetu wa kia Jubilee hatu eja kia Jubilee no officially na tukula kwa Kawira Mwangaza Kawira Mwangaza na ngomoja yangwa kundera kwa ndani maono yako na buge uni maono yako acha landa ya Meru County ina indonde credit murunge no ka kwa ngwa no Meru na ndona no ndumbu me South Imenti ndumba kulo kama ithibiri betu South Imenti kianga na ya senator na Bwana Kathendo itumbeta kuona thai Kawira Mwangaza kuthamira kiama kia Jubilee ayenda giteke women rep na Kajuju arari au mwanka aendene kikali akenda getekeo kia women rep no kuona kikali kiraito Kajuju na Linturi ka eje mwa Kajuju le ka represso ikawira tukona no kana ka kwa hiyo ngwe girande ka zivuka lakini kama kamera ndo Meru atiri kulingana na unbi manzo democracy ngizo mukula nkiwa democracy ya magapi ni wetare ndura kwa issue cha Kawira na Kajuju na Kairemia ndo bando ya kiamene kia Jubilee kiama kia Jubilee kika on free and fair nomination ojo nguni wetanda ba South Imenti baba ngakula chikula kiama kia Jubilee beje Kathendo ba bajina na Kathendo mujujo ne Kathendo ba jinde fair na bajina ba support Kathendo nunga ngera timu je ya kikari Kajuju na ali kiamene kia Jubilee ai timu na kikari Kawira kweja na Kairemia aliku ibeta mujujo ne antuma Meru bonga ba mwenu bakwenda mujumbe wao kithike women rep na ule wakajinda mujujo asa banga ba support hiyo ndo democracy kiama
Na inkuona mutegeri omwe aliuga karibu sana kwa Jubilee Bwana Kathendo. Asante. Umefungua macho na umeona future of Meru itakuwa great na leadership ya Honorable Kiraito. Asante. Na Bwana Kathendo, weta kiri nominations cha South Imenti ochindwe. Ogetana. Uninga sapoti mndoro kanchinda na sapoti ngana wetu Kiraito Murungi na kiama kia Jubilee. Na chino nomination chetu fairly cha Jubilee na mbije otumdu wakinyagwe na nikiri nomination ni. Mundu ndakura na experience ya county mzima nandi. Na michokia kiri sub county mwe. Mbije andora balonga mino na ndi kapa kamenya kura. Na ngoma ni wetu ndio na contest ya siasa cha South Imenti. Na baka regeria. Ndete machinde fairly. Kena tumba wiki Meru mbere bwa kana ntu ingona mono yanda nacho Meru na yakire ndo ngena jo na muthikari ntore na ndija akaja kwitania Bwana Kathendo inkuona omwe aliuga etagwa Francis Kajege kuma giaki aliuga Kathendo na gitio eto karombe gite kia MCA nonto tena musimamo anto ta bau ore berate ibwega ngina no monja mega na gite kia MCA ngino gite na gite kia represent county kia represent bilioni ya chita that one county ne for the last 4 years ko gite kia MCA gite kia chala kana ndi Yindi ngoma katika mjumbe. Nengo la kwa ndo Meru bwa kategori kare. Bakitara MC bao na ndi batani MC baba bakomea bagata ku represent bo katika ndingamento bwa ndo Lion share ya Mbeya cha Meru County. Kuna 1 billion to the national government for the last 4 years. Kuna revenue yoji county mzima. Anyomba kala wa maka kawasigaku no ya revenue. Doko ngari triple the amount of money ojachio. Ile dikarina ngani the county government. Ukenda kutoka mbejani kwa ni MCA. Then MCA mtu munene mono. Kwa hiyo kuna mutegeri huu amenye MCA te mtu ocha nwe. Imundu kontrol bilioni ngani mwe. Kathendo eta kwa mjumbe wa South Imenti a kontrol milioni kana aki inaia. MCA kontrol bilioni kana. Bwana Kathendo inkuona omwe aliuga you don't have a stand and I don't think the people of South Imenti will vote you. Yes. No kuganto bagakuringia kura kuringa na oria wethetwo kithama biama mbuga bako thuganya tena musimamo andu ba South Imenti batera PNU ningo na andu ba Meru kwa muno matikeria andu ba South Imenti kandira batonye the PNU unika thenu ningwa nanda bendera PNU no na bambere omekora andu ba South Imenti ningo bera bo mege PNU to the gate kare Jubilee na to saboti kire muno nginya mwana wetu na to gona kumbira andu ba South Imenti batendura ngijia ngabana munya South Imenti ndamwigire no ataki na kaire kuma kuthurwa na ndatha ndu betu baringire ngama na munya kura na no ningabera bakamuringira kou na no kuga bakathikeria thayo kibera bakamuringa bakathikira ndu indabera maono jara ndaja Meru mundu ngwa ya katubo kwatana ndo ngwina tote ya Meru na ningo tana mundu na mundu atana maono wa Meru indi kagira mbera mundu atana maono wa Meru bathikira kenda bera na maono wa Meru bakathikeria kou andu ba South Imenti ni andu ba Jubilee na andu ba Mheshimiwa Kiraito Murungi na imbije andu ba South Imenti batana thina na bakathuringira kura na bakaningira Mheshimiwa Kiraito Murungi kura na bakaningira Mheshimiwa Kiraito kura 90%. Ndio hakuna wasiwasi ya South Imenti. Kwa barabara na wasiwasi na South Imenti hapo na kubela South Imenti ni Mheshimiwa Kiraito Murungi 99.9%. Ibwega Bwana Kathendo ikuja studio chetu na ndio kadha mwetera ndio magere ndagwira ndari kia meneka TNA kia TNA kia tharwani Jubilee kia Jubilee ne ndeta kuchwa ngari ngire ka igendo mbere na ethwe na democracy ndara ndikia meneka PNU ndagya kako kuma kotini ngiro yake kuma kotini step by step ndeja andu bamiru kia meneka PNU andu Imenti ndabera kama iki ikamenya ntakaje cha Meru na andu bethe kia meneka kuringwa kura free and fairly kuthina ini biasness but now to kinyanto amwe mwisho kuza kuthirikiria then they want to ambere kwa ule unambacha no kawo kithikiti then that means ndakayenda ruya cha Meru yende nacho ngoma kira ino athikiti ibwega bono ikuja studio chetu na botegeri ibwega ikwetho wira tu aja ndere Wero TV okathama itochokete kaire kagitate kura